Kirang berkithei ya lekai kickboxing ke jela, kila Wanrah ke 6 ke burom ya ke jela Meghalaya, lengba ke jingiakop ya kisan teli kita kemaksiat, ar tak rupa bat lai kita kemarnong, ha kelumpung ya kop balatip kum kawaku India National Kickboxing Championship 2023 for children cadets and junior kickboxers. Kabalong Haranshi, Jharkhand nadu lai terik, hadu ke arpunyo terik unailar, menta ke senam ar hajar arpulai. Mariawan poi nak kata ke lumpung ya lekai, lapliang sobha ye kini kirang berkithei ya lekai ke jela, ha ka jingalang ka bakerpang ka balalong hapo Hotel Assembly Shillong. Ya kini ke jinglek burom ye kini ki kena bat ki samla, lapelong da ka Meghalaya State Kickboxing Association. Na pedang kini ki arpongut ki kena bat samla ki balik shimbenta ha kini ke lumpung, na lor kita kema ki bakilayok bankur, urian mukim nrius nem karta, ulayo ya kanam youngest athlete ne unong ya shimbenta bakna tam ha kani kalumpung ya kom kibayo ra ya kata kemaksiar ki kentob ya uhebred isa penbiang lingdo pras nemrta uhebred karshan lang dekhar ireyanas imsat ubapen kraw warshong bad utanggulian manlun kibajob ya kita kemarupa ki kentob ya ugavin albert karshandi bad winning star lingdo nong line kat baki bajob ya kernong ki kentob ya ukaris an umeban kitbok mensing bad uwan suk lang kelem. Ha kini ke jingalang Shillong lapan ku burom ye kini ki kena bad ki samla da Vice President Jong Kaseng San Partai United Democratic Party UDP uba Alentri Khar uba longkum ukong san rengkat ka jingadon lang u President ka Meghalaya State Kickboxing Association uba Larry Lorenzo Warjri ki kimi ki pa bad ki bahayi ngasem jong kini ki rang bad ki thayele kai kickboxing. Lihat bun kijing hi kata tadi mak bangan masih ketui kena dia kai ba obstacle leads to success mo anu mo jung thot ko na de jung job mo kum nongialehkai hi so thu ba kijing hi ma be lem kijing hi lo kijing job kata hi ke ba kham kom san aso ai problem mo salary bolong payah jong ni kamar ba klema iru ni in poise oh ya kajing long no ya jing orang bak kajong i syong ban terkat kumno ban kungkir khan ya kai wat teng ba i ro pli kio bi ai oi kriting ba shma ngai ong ba tang boi ki je bai bo snoi roi bo ngenya le tang ka tai ba shit ong nga hadu ba nga ja ma kana ka phone ro tang ka tai hetrin ong nga kamram ka jong nang am dei ban en song si na ka tai di ko kamram ko jong ni dan men shot habos ai hoy akta kami ka ba suk kamtam yang amo kum bailam ni ka tim kamdei ka ba suk sha ban pendiang ki na ai wala nakalyang ka jong sa Israel in dahon harap sha yang hoy kamtam ki kana dia kai mo ki bala ai ka 100% ki ai ka best ability ba ki jila ngam sim poi perkhat ba lale bha do kata ta bat ka ba sutna hakane ba na pedeng gini gibuyo medal winning star bat kersano kilayor yaro na chief referee so kawaku India balongru international referee bangba it was a unique fight kamar ka fight ke jongki tang hua 10 second kin knock out really ai da ka ki over ego way kade habang ye lekai kan no ibunan ko jin tristom mo ba tristom yo so I play his sini mi pa mo kana ki bala support mo klema kiro ni namla mo ada kadang ni dong kamon idang kamu kai di ko way bagum jung I play yang kasam ko jong amo ka ba ay kasan nga hadu kani menta ki ay man siya na babasnar bi pa ba kikon le train ta kena yo ka jing ku go in the right direction that has led him to commit himself to the sport. As you are all aware, we are in a society that is encircled by a lot of vices that are affecting many of our youths. And one way to stay away from those vices, especially the drug menace, is to be physically active in sports. At
half a century plus, I have started playing football again. Now we have started playing once a week. Slowly we will increase it to maybe 2, and then probably it'll be an everyday affair, because health is wealth. I think you all must be aware that no matter how much money one can earn, but if your health is not good, that money is of no use. My humble request to all of you is to rope in your neighbors, your friends, your relatives to come and participate and join this wonderful movement of being healthy and staying fit. Tiếng ai kublay kimi pa ki samla eperet ba kila Wanrah kat ye ni buram na benta ni jela ko be ki joni bat ngangit scam kijing pursam khamtam jong ba lari kim long ki ban lam nanti yepi hadin habot pateng ban yai ne ban yai beteng bat khamtam ne kini pelayo medal Mundai ban song thai lagi medal berkelar bio mundai berkin bu hala mensim lejong thong ke kham halor susu kata sadu selawi international level kamar ni lai yo hamisha ni asuyam ulalam nanti mu ngatrai baro mo pi dei ban bot denjat but 3 minute ken ke tuki kam bagi bun ki kena benda ki lapbet ki le PUBG ne ki le Candy Crush ne ki mobile katuli ka tak bahai ki man but ada kimi pa bat ki het samla ki smutu kanno jengkor ki man natrai screen time ni gum ki gum ken nongwe should be limited. Ikang ko ba play Mereka kendaraan di pas orang ibarat Arab dengan negeri kita. Bat di lima jenis sistem aman kuasa kita tahu kita baju medal. Di sini kan Jharkhand kalau bilang ke betul, bun kita betul bun jelai kawan. Bat kita kuat ban ikut nak sama kawan Jharkhand. Kawan lakai ini sudah lakai. Yang sini mentai lagi kenang ini kapsul berak. Kita pasti. Kong anh play trong cách nó được imi ngày nào Syllad bila Syllad Jharkhand mình chỉ bắt ta là một cái position nanti menjelekai anh play kedua ini klip mat lawan Thai pat kat wajibnya kat general kat chung jadi ini oi ta đang rất nem nghe xem bọn này chỉ mang nó kêu chỉ thang bọn ông tăng bản kêu này con rồi vật cái chip puli luôn nó giả chỉ thang nó làm bản bên đẹp di sini membuat petunjuk semua. Saya ngurus ya school pelai buat pak pelai ibu mi nak school petunjuk buat dan peta buat jingiakop kia nampak dekat itu kita yang dekat